Woodson, but ngarong along the way kat jong le bang ni ku. So when I publish the data nan takani. But the jingwarma the jong ha ye motion. Hagabade bagi interested boundary between Meghalaya and Assam. The jingwarma ikini kalau kenang ba ipai ba langsung senang jong negeri bagi jongi. Kitir ai the role jong council ke jongi. Bagi ikam tiba council Malaya Syakmat Hagabade bagi putusan. Nagalian jong ke boundary committee ada panyi penduk kawan yang ada panyi penduk di Kinong Sinsha jong ki senong ki tahu jong ni dan kirang ba senong ki sim hima ki sim right Hagabade bagi Riboy district bagi West Kasils district. Ke ikam apa ban pau ni di Nagalian jong state government tu niui bagi lalanya syai kepada bagi jengkembal yang putusan. Batang lagi dikit sini niui mana kalian jong ke sorga jalan ke jongi bagi sorga Assam galak dan visit. Ya kita kitan idongi syarif hai kitan kena para bagi itu dijaga kibaham kibelapan hab aki dikibutli ki areas of difference. Dia kalian ke jongang nilai orang penyedon kita tu bagi ini kepada bagi walaupun baik dari state government hantai DC office bagi nombren kibar kalian untuk serta jalan kelabu kemudian walaupun baik ikut usaha menaiki kriteria kebenengkong kedai historical facts kebaan kedai ethnicity kebalai kedai administrative conveniences kebasau kedai sentiment dan willingness of the people but kebasan tentang kedai geographical. Ikini kita iba Nagalian jong ka state government ke jongi kelabu. Tinrai kita iba sultanat menyekran hani tolong Nagalian juga council ni ilaikan ke boundary committee bangin stick back yet historical facts. Jika iba kuat menyekran hani pi ni hapan kum ke council ni hapan scam pentikana. Ya karai ke jongi bangga kuat baparo ni simentah di kopor penting ya ke jiklan jong ke council ke jongi. Namar batingkan ini tu ikini ke ai bajaban ikini haga jinglai bisit setan kena para. Kebasol mau kalau ba haga jinglai deputy chief minister jongi. Banda kalian juga Assam. Haga jinglai hantu ngiui ba gilai ki kendo iki paiba. Abi ki kendo iki paiba ki keli pemban. Kene gahap suno. Kene gahap suno udan ku ba Bosoi yang asam orang gini gaham asam, gini gaham seno, itu orang gini gaham sebenarnya. Berkelami kerja itu mah hak itu resmi. Jadi kalian kerja ni ngekuat, kalian kerja ngekuat bentong ni ngekuat. Nama bangkut usam kendau ke siapa ngekuat bentong. Berkinong sensat tahu kiah apa kerja ni council. Jika kerja kerja ke council, hak kerja sisa ni latih banyak dalam itu resmi. Cendera isosi pa naptip nakalian di CM yo jitin em di khana em manedar la kusu di kumatip mengahi kami ini pada kalian council ke jongi ini dan la kusu kedun ke jingle bisit ko khana para di border nakalian jongi liya kasa ikini kalau kita basusi bat ke jingle jore bantai kelami pembani ke jingkluma kelami ke jing yanya ke jing kerja hak baidai bat kinong song jongi kibasa hakikan kapot. Tinan tadi dua pada kuat banyak tu ipi kuat. Apa dia jong ni kecil pun baik kuat pun baik sama. Nagalian jong deputy commissioner jong Riboy district. Lagi kendo bat deputy commissioner jong West Karbi Anglo Amran. Pada kecil kendo ilai keren bah hakbede bagi development. Kibade banwan boat Meghalaya bat Assam. Nombor kiniat baik. Jadi kita bersongsi kalau baik di development di bawah Meghalaya, usah berkumpul. Jadi apa itu nama pengadak siap jukit dan mentasi siasi. Nah kamlah orang ini jumpa sosial. Jadi kepuan apa itu bagai jingpen tray yang fencing jauh kemadam dari aku nak mentah gaya caca. Di skim ini betul kenyataan buat pada JJM ke skim balai di central government. Inong senang berjongi kimia alat dan penilai skim berjongi. Jadi kalau kita bersongsi ha apa inong senang berjongi bat gejala berjaya berjongi
ni syaknya hak sorkar Assam. Dinantang susu ke ege bang kwa pani keren ni ke bom hak bebe bat kene ke jikin bet kot ni sam ke badan ya nilai keren ro ke boundary committee ke kwa ban report hak ni ke por syaka ye beroi maka jin pentrai ya ke transit kam ke ro kadang ya syasa. Kalau ke ege bersusi mana kalian juga council ke jongi ngiyo iba na kalian juga government kamshin yang ini kumputak autonomous body ke body ke baklan yang ini telang haga body baik putusan nomor pamangi ni dan tahap ni dan bentar maka kendau ke sini komunikatif ni juga keren maka dari ke jongi tiga babut antara deputy chairman sir sebagai kuat bani keren haga body kan kana para di jongi itu ladon ke jingi keren bahwa bahag ke jinja baca sisil ke jingi kelumar di pos elektrik itu yang bagaimana datang nak dapat jadi elektrik. Mereka bersusi kadang siok dan mentasi sini asli, yok jemput. Bahkan mereka kata kata. Bahkan dawa apa kami kecil rumah kedai bagi nong sisyang itu tak berborong. Akhirat kisnong itu ni kidi dijaga syaki barjalan bagi ayat itu. Bagi ia kini kikot Islam kumamener ular bangsa ai ia kini kecilnya itu muslim dengan ayat Allah. Syakir eksekutif komiti. Jadi ikut Islam ada dan pensisya. Idon badan ni, bat kini kita ketawa jom kejik syakir ni kejungi ia kendau kesiap akan soal laksana. Kena kita ketawa kuat banora ikut promotion. Pakai ega role juga council kejungi. Hoi nilai keren lagi session kita berada. Bangin kat ia kini kita session kejungi. Teman yang kini nilai kat ni dipersiapkan cycle. Nak kalian kejungan kuat. Ban Allah bani kepor, idan bijin pensisya, bati mat kalau day kepor ini ke council, bani hapan pensitam, bat ban le tak batin ya kini kibreu dibadi dia tadi bekerja berdeu berjuni kamtam ya tak kendau kesiap berjuni. Nama ke council kalau syimpian, nak kalian berjuni ni ai berjuni trailer, nampak ban keren syukur. Dari ke kemana kampa ban stress bani kepor perlomba, ya kini kita sesya berjuni. Haki hima, haki rai, bagi snow. Ni hab ban khat yang iki, ni hab ban sim dan badan dia, kita sinjam ke badan dia. Nama tu ini kita sedidu, ia ke kendau ke siap, ia ke ri ke rai, ke ri ke jat ke dewa berjumpa. Ia ke ni ke puan berbentu, ia ke eksekutif komiti, ringkat mengiru kalian itu, ia dah sendak ban itu, bangimdai ru ban kompromis, ngimdai ban kompromis. Let's say ni kita sosial, kita ni kilap ban orang ini. Life hujai life korban ai down. Tindai nak kalian ke jomni ni hapan wajib tip bagi tepat itu isi. Habis kita ni kejing sisa. Naban simpia buat take action ia kini diberi. Nanta ke bobot nanta. Cuma kuat pas stress ni ke kuat pelomba. Ngimdai ban compromise bagi government. Ke government hoi ni tip haki sini belakang kam penuh dekat what you see em jomni ru. Ndai ke digital system jom CM jomni. Dah kejing lek system jom CM jomni. Kimban sen, bankat, yang CM banyak dalam di komiti. Jika ni kalau kita bersusi, banyak kalian juga sopan kondam jika ni kita nak berserta. Banyak kalian juga district council kalau ada kepor ini bangin penibor, penibor kepor juga council. Hak berdaya bangin kita kembali sama. Kumbalong pada council ini kedan sedih. Pada serta kaya syakmat, lada serta kelas sim jika kita step, kembali putusan dari diberikan mau. Maka council ketik pemahaman kembali ini ikut Islam jauh jaga kita kendau kesiap kita bagi council. Di nama kata hati ni kepor ke depan. Yang eksekutif komiti memanggil kalian itu kita lang ladang PPC ni kesenjam menmi syakmat ladang rengkam peni ke board ke council harga beda berkembang ya ukut usam. Di hati ni kepor kalian juga dalam kalian sibun beda macam ni nama nilai persyang bantrai nilai persyang bandan lagi jauh dicatat mengapa badan nanti kau ke blok tu disputed la persyang banyak sistem persyang banyak tray sistem tidak mahu kata yang kerpat itu council tu banan ni syakmat ngimdai ban island ban ngimdai ban compromise kamtam ni harga berdaya berkejing om ban menteri kamu dan give and take policy kini ketika way kebangi hapan yang untuk council dengan rakyat yang ini kesini sama kita ada di zaman saya
nomor ba ipai ba kini bentir ye ka role jo ka councils autonomous district council po ka jingalam jo CM jo memengi dan ke jingit klik tak mentaban penbaik yo put usam ba kata ke jingit klik jo ni ka kwa panang ni syakma ngin pen I de kam jo ni pani hapat pen I ke de ko ngin pen ibo la de ke ka sarkar de ke patno ni hapat pen I ko jo ka council ke jo ni tang lagi ni kita fakdian jadi fisherman dan syong lo kena ko do ai play ye piece in silpa betla ai